Ovo je 5. Poslije ide 10. Kao stanovnik najduže ulice u Hrvatskoj, što vi kažete za ovaj noćni cener? Ma to je super, nema ništa ljepšeg da se čuje u čitavoj Hrvatskoj, da mi imamo najdužu ulicu u Hrvatskoj. Jeste vi negdje na pola puta? Ja sam tamo na pola. 380, znači 700, to je negdje tu. 380 je broj? Da, kućni broj, da, 380. Tamo na pola, ja kad ne živim u centru, predaj centar tamo 2,5 km dalje. Hvala.
Sonja Bok, evo nas u Strizivojni, završen je i treći cener. Koliko je bilo sudionika na 5, koliko na 10, je li sve prošlo u redu? Bilo je sve skupa oko 160 natjecatelja, blizu broja 100 je na desetici, tako da prevladava, ipak više vole ljudi više trčat. Na petici nešto malo manje, oko 50-60 natjecatelja. Kako kažu na stazi da je sve bilo u redu, bitno mi je bilo da ima dosta vode, jer je dosta teško danas bilo zadržati, vidi kad su dolazili u cilj da je baš lijepo izgledali. Da, S obzirom na temperaturu, super! Ali sad slijedi ovaj ljepši dio. Koji je tvoj nekakav u par rečenica osvrt na ovaj cener s obzirom na prethodne? Pa ipak ovo sad smo malo iskusniji, možda sad to malo raste, ali manje više to razlika je u tome što sad imamo peticu. Nekako smo htjeli privući više ljudi koji tek kreću u svijet trčanja, a i uzeti u obzir da je ljeto, da je vruće, pa... Bome, danas su vruće, super, Da govoriti ljude da ipak svejedno dođu trčati. Kako su neki rekli, baš ste lijepo naložili ovdje. Dobro, prošle godine smo stvarno naložili, pa su imali zapaljene bale smjera, sad nisu toga imali, tako da... Je sad tek još komarci, sad ne pojedu, pa da... Sonja, hvala ti, daj mi samo pobjednike. Evo na 10 km, treću godinu za redom Dejan Radanac, kod cura... Iz Zagreba? Otkud je? Nije Broda. Aha, oko Broda. Oko Broda. Kod cura Dubravka Mesec Našice, to je na 10. Sad na petici, ja sam bila posljedna. Na petici su bili prebrzi, pa nisu, da. Prebrzo su trčali, Imamo još, dijelit ćemo medalje za najmlađeg, najstarijeg i kategorije... Znamo ko su? Saznaćemo. I kategorije. Ne znam, rezultati se printaju. Ali imaju svi live rezultate na Facebook stranici na događaju, tako da. Hvala ti, Sonja, i do 4. cenera. Naravno.